Kedam tang citi ni phai ingko adap apor malong hidipialong borjan havar rong asaramayatum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangaphan pinpura lo panongsi borjan MEC mate EM surjarong phararedeng pinpura lo pajerdunlo Pinpura lo pajerje prang borjan havar karbi rong asaramai maipu ke haitok bi pen pinpura lo long ke mang lapen ke jong pona lamthe aputhak por hijer pen lamthe pe klang ponsi pinpura lo pajerdunlo Perang getheng no mai phu ke hai tok bi pen Karbi rong asara mai ke seng nang kok alam the puthak nang ke thandun ke Karbi Anglong rong along kaching thur kawe towar mi lang lapen ason kaprek development kawe joini si labang so mai seng ponlo 73rd Amendment Act 1992 Panchayat Raj India State District lapen rong arluam ta Panchayat System Central deng ponlo api Assam along ta 1994 aningkan 5th May Assam Panchayat Act Assam Governor pen chedondun si Panchayat aron nang bilo bonta 6 schedule area arlo bangke parlo ponun edadlo api 1996 Panchayat Extension to Schedule Areas Act inglong asotum jutang jubat kerai jiaphan ek selam thulu bonta pinian ta labangso PESA Act ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council atum aron kaselam lerek ajoini si borjan Karbi rong asaramai pen Traditional Development Village Council aron kaselam serak jiaphan si Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangaphan pinpura lo pajir ponlo si mana traditional system mana traditional village development council so nol man pachum da prang nai palam pensipini untuk naik through local MSC hoi sin untuk CM pan Karbi Anglong itu CM lapan se pinpura lo pilo Borjan MEC EM Surjarong Pharpenta Panchayat Raj Act lapen Traditional Development Village Council kacheprega puthak thanpe klar ponlo lapen labangso TDVC Act Karbi Anglong Autonomous Council pen chiba paslo te direct central pen rong along fan nang lisi rong rup along pachingthur it hek bo puta ningje pon Borjan havar Karbi rong asaramai pen ni panisia lo nang pilu labang so lo ke CM pansi pali nai pora alam the puthak ke lahan lo je Karbi Anglong alu prabjin pen traditional village development council halabang so implement serak nang popo lang alam the puthak so alam the puthak non chini long lo governor hin benda kachi kroi duntang council pen proposal ke pilong governor SN ni pitang lo pulo non chief minister office on si labang so alu do pulo la si prabjin pen ako puthot chief minister pen kaching wai thu ching zai thu si labang so alam the bang kroi serak pen si da Karbi Anglong alu implement nang po labang so traditional village development council bang seng serak nang po alam the si alam tum pi nang nang phalo lal si ako ningalong para bang the mangela han lo je chikroi sar pen si labang so village development council bang ke kiding po polam thelo kicheng ako si hini kaching tong thek thek ko dolo si tonte dolo office men mang ke chiton sarlo chini sarlo lalo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live